Adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedi ena ebre asose muniaba epiesi kapa ena so mede ebebe sum kunyesi ebase de no mamuni se ensem no edi pa se yeka edi se yedumu esuko na ene de yabom ponten akwa kopiemu ewo breman na asem a esi ewo ho abusiofo esewani ensese yeka ede cho wo ba time pa akwa kuja ne ba ewo eye breman public toilet eso awutimi hu se na maame no ni motive na eye se na wo de akwala no ekwa hye eye tie fina nkasa emu na enam se ekwan na edanu ni eso na akwala ni nkomunti basket a eso no de akwala ni hye mdi tissue hye akwala nanum edi bigu ni so se de chese akwala no befamu ede ahwere ne kra ewo ehonu na no ena eye abaya bi onu susu kopie wa na chese onu susu wo kwa akwoja ne nan na wotete se eye noise bi no fu se free eye jana bia no mu eba na otutu ne na fe kokko hu basket no eno ema wodi dede kokko frɛ eye de wo hwɛ eye tie fi no eso anana se wo hwɛ eye public toilet no so se won bra na enam dede nti no enkofo bi susu ka no ho eba ye ma won bebe fa ya chese wo hwɛ enwoma na se de na ekɔ na abusua eni enya na moma yenko hwɛ video ni eba mato nsa ede afreminu aba na na ma owusu aye betwetwe nkomo ede afawei ehu Ana so ayipa. Why nipa? Oye nipa kura. Ana wo nyina wi o. To atwene sa. Oh, sister. Ah no say dey yes no mo. Se no be. On the mat me. On the mat me. Na be ba be na be say. Dem a be pan be say. Oh, say be ya o. Bisha no me, bisha no. Yi. Aha, fe de ni ne yi. Akwati mo den. Open. Ah, me pen. What did you call it? But if I play once, I'm
na fu ma no na fu. I just want cry you are about to mama and crying and be one. Na me sira. Me ni do me wo. Ah me ni de crying and me ni. Aka me ko yi bia bla. Ko yi bi plan sa, wo di kan ko yi. Ah, ko yi pa ko yi bi bla. The 209 and what did you say much? Madam Chichire ni sana Sanso Emamo Akwaba Ebiemijidi yes amakohwe eye video no na mahunu se de enwoma esikoye esi efa intino wo eye adwentre anase wo bibia wo de be ade up to eye discussion na ebe koso na wo de ato eye tuma GH comment section ede amaye ne ni ebe so yi papa nana ma ma Wakwaba ba ye fide yi eso Ekesapa mejoso empombo kodi me ai madom metiase bibia da mu ba boko edemam de rade ase nana ma chese enne asema me ade a mehunu ne de mate na ama mehu adwiri mi yie papa mi gidi ye se wa hwe eye video no ma hwe na ede na betimi aka ede afa ho Ekesapa ansana na maminchia wa hwefo any etefo na too much GH edema se e wo support sonko a mo de supporting and dan na membra asem so eke a oye oba na wo abadaya wo ba bi o wa abadaya bia video hu a obenya time bi obenya feeling bi onu ne hu be dwere ne hu be yira no ne hu mo ania be sori awo ya eye ya 9 months akwantu oni asem ketwa emu fie emu mipewe na bibi ya bon ne je na wudi krampo no de wo pekre bi o krampo wontimi ndi emu ehu etimi bonipa na tese edu bre krampo wo kra wo da wo krampo labor contractions
nsema wo femu ya wo femu ansa na ben kwa bedu a ba cheme pie krampo no nsema pie krampo no akwa na pie no krampo no enwu sem pie na wo ba etimi fani niemu no timi nyo twɛn ho twɛn 9 months say akwa no hu nenim wie pɛ medi newu na no adwen bɛ no mi timi nti ase ekia Oti ase anye ye. na no die no die na kasa kyerɛ no dabi o na no nipa ben sa na nipa ben betima sa de no na so oba na ayo oba na ayo bi Eno kranti na ye me wan wen like me pese ye ndomo su ko hu botaye tai echirinti a oba besia ubetimi akura eye nyinsan fo aboso menkron na obekwa akọwe se wo kwa koto akwada akone eki ameti ni ambese me ndwema oba tan ne se maybe owuwie no obi wi a ne ba no de no ekodi sa bo me pese me dwen se oba tan no wo ne ba na esa de because se me dwen sa na ma dwen mi tinti ase Debi o na chese meti wasi ya o patches obi na wi akwada no na ode na sa na pese me nka nche me ho na me nya chese relief na ma dwen mu ntomi e wo sa ensem because emi hu emi wan se oba tan no wo chim ne ba efa yefunya abotre chim ne ba pie no no abedi ni ba ne sa aboni we enye nipa a enkwa wo ni mu a wonti wo akranti obi e odi enye diti wo ba ta wante hwe wo wedi mu hwia asesa wo so wo de wo bo otimu pompo fi asese ne sa ade we na me pese me nya akola we ya enti akra yi beda ho a we ni gani hu akra ni mkrante bibia anka wo na enti wo ni tima enti wo hwedim se obi nya papa na abayo ni timodin enti do be ma so ye ne sa no so aporo no se kare tim nya dia enko be ma no ye ne sa no so ko mporo be dia ni chema wa so anu no se unhu ni se bia be ma ne ye na su bia dan ne dinti na ma wo no so ye se ne wo okwa koto akwada na kunu eke skapa obi suban obi ni ye ensisa gusu ensisa wo ban ensisa wo so ni ye so be ma he emma bebre wo man mu ewia se fene ni a tese wo mu ni emma fa yefun obi kra de true rape na so wo akwa ni wi a na din sakraba no e de kra wo wu ni wi kra po na wo mpe ne kra so ye nipa nko enti ye wo kwan soronko a obetimi afa so a wo anga se mu nkrampo no ni bone maybe ma wo ewie na nso ye abu omu me hwe me ye bia ne metina bia za me tini hwa kola no okay oh enu ti ne wo doves wo ho ye wo orphanages wo ho ye wo organizations bebre wo ho a obetimi dia koto ni mpani fokrapo wo ho enso wo ho a wo moje sa nkola no ehwe wo mu edi mankofo wo mu so mo peba wo mu nya bi e mo mo so timi nya bi tete na wo de o ti me fa mo obi kai konongo kaya nia mi fa mo obi mi fa mo obi mi bebe papa fa kwa ne nto mi nso a mi ntena ho nhwe mese no na no wo ye papa na no o ye papa yo eye nana ma ye hwade o okoja eye akwada yi na chese wuchi enchirimu a eba no na ebra de wo hwe eye public toilet so wuchi mu na chese hunu obi a se wo ba honu ana so obi kuta akwala wo ba honu because na wa baba besiesie so a wa yeden wako enti wo hwa ekwan ben so na maami wo timi fa ya wo de akwada no timi kokosie ya abra obi a entimi ehu se no na me dwon sa me se anso ye ba betra se krama dwon sa me se me dwon amenti ase ege skapa enu nti na me ka se me be se mi kanche ma dwon na ma dwon ti ase se wan sha baya no wo ye ne ba no maybe wo bi tan no suru wo kwan suru bi obi pen ne boni pa denden a obe kwan bi ama bibi aye no na maybe wo ya enimu so na no kofa na kola no edi ni dwane a obe ye ne sabo no na se oba tan na kasa no be ya enti wo fi efi abenya ti so afa na adwen se akule e da medinu enti oba ye obehu se toilet ne kwan sha se mi wo kasa nya mi tie o obehu se toilet ne kwan sha no o se sade a ene se maka na mabo mitimi ponko ade ene so enti odi fie ba no because of adwepon na wa phone tim no o prepare obenya onim ko be fa so ahoma che toilet ko public toilet wa ya tena zongo sta enti eni
public toilet a mache obi timi friend to ma etini mu no de fofu ehu no ho okọ obi emisa ni sa den si wada sorry public toilet zongo lifestyle nti obi timi afasa akwanyin no akola no wa wo no no okura akola no otita no nsem no e friend to ma no de bi ehu no ho okọ ni oto ni mo hwehwe tefe obonchirema no na mo obi an suspect no say kwa no already no the toilet ocean no na me ba o de ahye na no say we see na GP so okoku akola nti wa prepare no ho de that wa prepare akonya na to ama no wa ye ehun research ehun homework ehun keni awabo awie aye because toilet no nkoto so okoto e wa bo ka aye ehun research aye ehun survey wa survey ni ehun we hu do be ni awie ehun say na me ko discharge case nti abayo ne de me da so gina baby am jano so no ano ye do wo ne ba no ye ne sa de a Ghana ye mpe de cha kwanche no enfa ni say because omwa adasa okay onye nipa wo be say pa onye nipa obese ye nhwe ye wo mo susu a wo mo ba echi o mo be fa akwere wo hwe ye maami ya na aba ye maami ya na ye be kan say oba ya wo je akwada no e wo fel so say o say open no na wokwaje no said o dware no no wo ye ne ho enoma no like that ahokeka na wo mo de embrace akwala no eno so den abetimi aka fa ye ne kwan so a eno no ekua nipa wo impede focus mbi se nipa ye ntu nipa antwene onye seden ni su ni fa so seden untimi ntu nipa antwene se nipa nkwankwa de wo wa de tantan na bato atunu atale poto kun obi kofa abrofufo osi enhye ye sheda atale poto kun a obi kofa na wo wa wo ba chakla no ko ni mini fe enye se na wo ofenti o enye akla na wo ofenti na midina so aka asem no but we nipa ewu ni yonku nipa ofa wohu se nipa wonya bibi di man okay eti wo no akoto ade atwene a na eno nchese no nti obi ehu ono so nteti aso bio nipa maka ne biem ni mata aka ne biem ye nto biba ntwene umpe nipa obi ni obi a obehwe na obedom no won tena na mame ne kokko no won tena na oda na o se mepe se say onu kra ampo no wa pa bia wonya okay anase wenya mmema ko a ope oba pa ba obompa ye kra won nyankopon so na o kwa ye ni nyama nya wo okay ade bia nyankopon ye bia onimdie nti a wo ye okay nti de ka se onimdie oyo de oye bia onim me se nyankopon odo se baby se no na wo ye baby yi me da wase wo ho onimdie oye se wonim se wato akune wo ku ato na ne sanjo ya shoka ampo se wasati eji nani wa accomplishing the mission we bie oye free anse enu na obi akofa obi siesie no o se me pe wa embrace wa ko fele ni space bia wona brabo mu a na atosin eti do se obi afa so dia obi ayi ne boni oba kwe obi papa enti nipa wo ya se wa de tanta na watu on tuma go na watu no obi den na de mu no enti wa kofa eni japade sisi a saban ho ma no kwan dia because me sure say process wo ha e be follow aban ma no kwan dia wenya nipa wenya na kuma so ade wenya na bisa de ni prayer topic aye answered ni miracle wenya no ni miracle na wenya no na me pese me hu ade o se wo de akwada yi kokoshe won se enkwada bebre na yakun wo mo bo hon ma na etutu from na e de wo ma hye hon na ba according to information na buy no I just akwa no timi say like it's 2 days old child na just wo de no buy na till now till time a wo nkoko pie no so no wo hu ye no hu say nyame wo purpose bi di ma akwada na no ntia oh equate kapa me de wano ase nyame wo purpose mo bi bia oti ase nkwa de say once there is life there is a way when there is a will there is a way oti ase nkwa de say homie wo mu nkwa de enu anu no na enu na pate say nyankopon e wo botae de ma bi enko bewu a enko wewu di da enko bewu a ni ma mi yem because menya sure say ni ma mi no wo kura wonu mundro bebre say de odi bese no ekia aseme na waka de sa no fiti da wo tinka say na wo ye ne bata kra no say asese wo fa ehu aduro ezekra da oni ne mpana na say ne do no ne koda e no ni di nhemu ma ofa yefunu kra da e kra ofa post no 2
tada no tati so obo no ho ban na antom obo no ho ban na o sabe hu so onyem no obo hu no sakofa eduro foforo no no ho abibiduro apemfo no no onum bi nyama obeye because no why na dwen say mempe ope a enko won no nton ntwene na de oye ni nya na amfa akwa no oye funu oye ni nya no amfa etu owo no owo ne ba bonti no say wo so wo bebe wiase na wo pese wo be wiase kwa musu ma kiro se musu wo beto mi entu musu ma kiro de meye eno de na koto no obi safa na akwa no obewu a enko wudi dada nyame wo botaye e de ma no nyame e wo pe bi e de ma akola no wo bi biye otimi tina se bia nyo no nkwa na ato na twe ye yi bi go toilet mu da enye so wo mo ye ni botaye mo enye se ye ni botaye mo omo ade e se mo me obi ase no o ma completion akwala na ya wo no na wonye hwe no like onhunu hwe wonhunu kasa wontimi fa ne nsanso bibie no accomplish the bibie also the mission or the barber set mark say edaho e dey a mami na okochim etu toilet no record that was say wa fa yefunda record wait ma san wait wa pass because we ya plan to toilet ntu muda un fa yefunda okoko wo krampo na akwala ni wo krampo na okko wo second one kwa record say wa wo first edaho and now ma amansakre hu krampa edana kopo record mu item ka say akle bia ni ofa seed oba fa seed when yefun bia recorded or share akla no krampo when yefun a sa movie say God is real heaven is real sa movie no make akwa no call also imemu ba o sabe ka tell ma me say ni mami yefun bi ofa a edi 3 months no akoto akla no heaven o akla ni nua ba akla kire ni say oni di na ni emeka asmacho ise bibi esi obi asimu ha bia no record so item ka say ankola na obo na ya fa yefun 3 months ni eyegu na ya fa yefun 4 months ni ya toilet mu nya no o record ho ten oba completion purpose na e wo senk wo mbra asasisu ena na wo fo esi ni kwanti de osi ni kwan no e wo no watembu oba kobu okay enti wa completion the purpose oba ye eni ya ma ni kwan so da ni pe ti ase krampo ye ku omo no kre enti omo don ka so ma completion mo purpose omo ba eni ya wo omo abebi ase enti ono so sa na ye fa no hu ye fun ya wo think ye wo no na wo fo so wo no wa mpre eno ku nu enti no so wo owo da omo so moja wo mo nsa no enti omu nya record e wo okay nana ma mi nchawa no yen shadio ye video no na like I say na obi hu ya ye machine e wo nkakra wo she video ya say ye dware akora yi na ye mami yi nsoso ne sane na makoda ye ni mo kokoro ya no de na betimi aka fa debi o sebio be yi ana say ye den guess gamba atwe ka ye we tro ni ana wo ka o debi because eno ne odo say ye mami awaje akoda na ni age wo odware akwala no wo hwese de like bibia entochema wa akora mu won so ya na won san na makwada ye ni ma be ya na say akwara nde ya na opefra akwara no say akwanya ba fresh baby first life obi aye do beti aye na wo mu dina onu no ye act na ugwefu na wo mu dina so unu ndo na mo ye obi ani nani o obi ani nani ani obi ani de di nechi akwala no is exposed no she was being exposed that she was exposed because akwala from me hu da me tini penny sem da say akwala for ye dware no e wa bontin me ti bi da o sign bi na esi ni ye dware no na akwala no senka oni butaya enka want na se e me reduce apempen so no na fu mani ampo na ye twa ye fa bi mbo mu ti from akraka betuma agro makunu na so se na kopo aka se obetra se nkwanti akwala metra se found o mu gina o do meye obi pa opa do oro ni ode ni sabo nso de ru akwa ni mu maso no opa ofa nunyam no ebre no du se nunyam no be de ebre ni du se nunyam ebede on to me fin nsem ni enye ne dia nko want na se okay yo nana ma ye di yensem no esie no ma anase ma like you be can say young girls youth na wo masi so mo kofa yefuna abra wo mo empe na ebedrum pempen so bi afi wo be wo awie no wo be kwakoto akora no akone no den na wo be kan de afa ye sa esu ene ban ananse ekwakoye ade a akwakoye ade ye normal ewo ema ne wo mo eba no wo mo emu den na betimi aka de afa ho
Ekia me da wase wo akonya we ya oda mame asem we de makoma so ade asem ate se mapek akonya pa se me ka wasem Okay. Awo wo he se oba wo fa yefun enye miracle untina ho kwa ema yefun emba utu anamo emba so agro ena de yefun ba na enye ene na meka na obeka se ya asem foforo ya de da ho se wo ni oba mehyemu a na ne hunso wura wu ansa na yefun bebe mu ana yefun abemu nti se wo nye ready se wo be wo abaywe abrantie kawo onan etoso abaywe amede wo de na mede ama wo no abrantie to zip mu wo nye ready se wo be wo to zip mu enkodi ewu emetre ho ensa mfa pressure nto nyakopo so se afi de wo pa na cho o ma oba bibia ye da bi ye bia da ye nimu twan ye be ye bia wasase so no eda ye nim twan se wodem se wode wo ye king kong wode wadi mu mafia wode wadi ndura mate se wo ye okay wo betimi afa ye fun betimi akoye mpasa gro betimi ada no ho yi star bia wo pe bia no afa ye fun unya fa ye fun na wode wo tricks wo nro unim de obeye na wa ye wo free no de wa ye nia no da wonim twan one day when ya watembo wo wiase we mu krampa one day kan hu ni say ebedu baby e baby sa wa no sem se na obeyi a obeyi wo anu no obekire mu ho se wo nya ready abayo aka na to so be ma to zip mu ye ware a ansa na ye peba enti se wo nya ready se wo peba ka unan eto so na tire obebi dwen ho Onya ready say wo peba ka unan eto snap etina obebi edwene ho nana mama da wano asepa eyewa efutu a wode ama eye ema ene wo ye wiase afa na nyina emema soso wo akwenya wo soso ama wo soso wetimi a kire wadwen ede afa ebusuafo aha ene brebe ma ye kwan ama ye di edwumadie no asie ade we ya akoso we enye the first time we enye the second time ade a ekoso a ebraso se emma ye besore na ye jai eye se ye wa na ye ku enkwadan because unnim obrempon wo we na hyase o ena ebiem so de nyame ade obi beye no wunnim enti no se wunye ready ase de na na ma owuso a ekan no wunye ready na waka wonan ato so be ma wunye ready so anya wo zep no na wahwe na watum na eno anu no ankofa wo haw bia amba enkomotwetwe a ekoso no odwentwa wo efa ho wobetimi ede aba e wo Tuma GH comment section wobetimi a follow yen e wo ye Instagram page @TumaGH_ share your videos no na subscribe so e wo ye channel no eso na ebiem nso mema wo remfi se ubetumi like your videos no ede ama yen na emrepem no madwenche no ye de betu edwa ede ama me amedi dwumede ho chia me medin ene ekwese kapa mene na ama owusua ene ne de yesinkonya epensen ensem no emu no dasene ye besane hia makram